السلام علیکم بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار را از تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظورتون می‌گردانیم. 27 январ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба президенти ҷумҳурии беларус муҳтарам александр лукашенко барқияи табрикӣ ирсол намуданд ки дар он омадааст. муҳтарам александр григорович, дар робита ба пирӯзии комилатон дар интихоботи президенти ҷумҳурии беларус ба шумо табрикоти самимӣ ва беҳтарин таманниёти ин ҷонибро иброз менамоям. натиҷаҳои овоздеҳии анҷомёфта ва иштироки фаъоли интихобкунандагон дар он боз ҳам сатҳи баланди эътимод ва ҷонибдории васеъи ҷомеаи беларусро аз роҳи стратегии шумо ки ҷиҳати рушди босаботи иҷтимоиву иқтисодӣ ва таҳкими мавқеи кишвар дар арсаи байналмилалӣ татбиқ мегардад собит сохтанд. бо қаноатмандӣ ҷараёни хуби рушди муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи тоҷикистону беларусро дар рӯҳияи шарикии стратегӣ таъкид менамоям. бовар дорам ки мо бо талошҳои муштарак минбаъд ҳам пешбурди самарабахши ҳамкории тоҷикистон ва беларусро таъмин карда онро бар нафъи мардумони ба ҳам бародарамон бо муҳтавои нави амалӣ ғанӣ хоҳем гардонид. ба шумо муҳтарам александр григорович сиҳатмандии бардавом ва дар татбиқи тамоми иқдомҳоятон дар мақоми олии давлатӣ комёбиҳои нави бузург ба мардуми дӯсти ҷумҳурии беларус сулҳу некуаҳволӣ ва пешрафти рӯзафзун орзумандам. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии беларус муҳтарам александр лукашенко суҳбати телефонӣ анҷом доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон муҳтарам александр лукашенкоро ба муносибати аз нав интихоб гариданашон ба маснади олии давлатии ҷумҳурии беларус самимона табрик гуфта ба ӯ сиҳатмандии комилу комёбиҳои навин бар нафъи рушду пешравии минбаъдаи мардуми дӯсти беларус орзу намуданд. дар рафти суҳбат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон саҳми муҳтарам александр лукашенкоро дар таҳкиму тавсеаи муносибатҳои байни давлатии тоҷикистону беларус таъкид карданд. дар ин зимн ҷараёни хуби рушди шарикии стратегии ду кишвар зикр карда шуд. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар роҳбари давлат барои рушду беҳтар намудани сифати таълиму тарбия ба роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супорӣ шуданд ки бунёди муассисаҳои таълимӣ аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ метавонад то андозае ба раванди таълиму тарбия ва сифати таълиму тафаккури насли наврас таъсири мусбат расонад. имрӯз баҳри амалисозии нишондиҳандаҳои паём соҳибкорони ноҳияи Данғара даҳҳо иншоотро ба нақша гирифта корҳои сохтмонӣ дар аксар иншооти иҷтимоӣ оғоз карда шуд. гузориши ҳамкоронамон. 28 декабри соли 2024 президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паём ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид намуданд ки дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва бо дар назардошти ҳадафи гузошташуда барои фарогирии 50% кӯдакони синну соли томактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. бо мақсади амалӣ намудани дастурҳои дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ ироа гардида соҳибкорони ноҳияи Данғара худи ҳамин рӯз сохтмони 5 муассисаи томактабӣ ва 3 маркази саломатиро бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯи талаботи аҳолӣ оғоз намуданд. сохтмони бинои кӯдакистони замонавӣ дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати корез деҳаи рахшонзамин корҳо оғоз ёфтанд. ҷаноби олӣ дар паёми худ таъкид карда гуфта гузаштанд дар ҳар ноҳия дар ҳар маҳалла ҳамин хел кӯдакистонҳо сохта шаванд. ҳаминро соҳибкорони ватандӯсти ҳамин ноҳия иқдом гирифтанд ки ҳамин сохтмонро бо сифати аъло сохта ва истифода диҳанд. ҳамзамон дар шафати ҳамин бинои таваллухонаи замонавӣ дуғушона бунёд карда мешавад ва кор дар ин ҷо оғоз шудааст. соҳибкорони ноҳияи Данғара тасмим гирифтанд ки то таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар тамоми минтақаҳои аҳолинишин дар маҷмӯъ 12 муассисаи томактабии замонавиро барои 3600 кӯдак
бунёд намоянд. ҳоло дар ноҳия ба ифтихори ин санаи муҳим дар 72 иншооти таъиноти гуногун корҳо идома дорад. мувофиқи лоиҳа дар деҳаи рахшонзамин бинои дуошюнаи кӯдакистон бо шароити муосир ва риояи қоидаҳои меъмориву сохтмонӣ бунёд гардида барои таълиму тарбияи кӯдакон шароити беҳтар фароҳам оварда мешавад. ҳоло корҳои сохтмонӣ бо ҷалби коргарони маҳаллӣ ва истифодаи техникаву механизмҳои соҳавӣ шабонарӯзӣ вусъат дода шуда, соҳибкорон талош доранд ки то таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатӣ иншоотро бо сифати баланд сохта ба истифода супоранд. сипосгузор аз он ҳастам ки дар деҳаи мо ду иншооти нав оғоз гардид. яке таваллудхона ва дигаре боғчаи кӯдакон барои 200 нафар. таваҷҷӯҳи ҷаноби олӣ нисбат ба соҳаи маориф хеле ҷиддӣ буд. пешвои миллат бори дигар боз огоҳ намуд ки сохтмони мактабу боғчаҳо барои сокинон хеле заруранд. ин корро ба ҷавонмардони бонангу номуси миллат пешниҳод намуд ва саҳми соҳибкорон дар ин ҷо хеле ҷиддӣ аст. дар деҳаи мо то имрӯз сохтмони чунин иншоотҳо набуданд, махсусан боғча. тӯли чанд рӯз аст ки дар ин ҷо сохтани иншоот оғоз гардид. вақте кӯдакон аз ноҳия ба деҳа меоянд, вақте ки дар боғча тарбия ёфтаанд, бо онҳо кор кардан бисёр осон аст. вақте ки аз деҳа ба мактаб меоянд душвортар, чунки тарбия дар боғча кори омӯзгорро боз осонтар мегардонад. бинои муассисаи томактабӣ дар шафати роҳи мошингарди деҳоти пушинг корез бо тарҳи муосир ки дар он синфхонаҳои барҳавои омӯзишӣ, хобгоҳ, ошхона, ҳуҷраҳои корӣ ва дигар иншооти ёрирасон пешбинӣ шудааст, бунёд гардида баъд аз мавриди истифода қарор гирифтани он 300 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта мешавад. дар ноҳияи Данғара ба рушди фаъолияти бахши хусусӣ ва дастгирии соҳибкорон афзалияти бештар дода мешавад. дар ҳамин замина дар ҷамоати шаҳраки ноҳияи Данғара ҳамзамон корҳои лоиҳакашӣ ва сохтмонӣ дар ду иншооти томактабӣ оғоз гардид ки барои дар оянда ба таълиму тарбия фаро гирифтани 600 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. мо соҳибкорон баъд аз муроҷиати паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон мо тасмим гирифтем ки дар зодгоҳи худ дар ноҳияи Данғара як муассисаи томактабӣ барои 300 нафар ба истифода диҳем. тибқи лоиҳа ҳар ду иншооти кӯдакистон дуошёна буда дар он барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакон шароити муосир фароҳам оварда мешавад. бунёди муассисаҳои томактабӣ ва таъмини шароити хуби таълиму тарбия дар онҳо дар оянда натиҷаҳоро барои ба камол расонидани насли донишманду тавоно ва пешрафти соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ афзун мегардонад. дар партаи дастур супоришҳои асосгоҳи сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо соҳибкорони ноҳияи Данғара иқдом гирифтем ки дар маркази ноҳияи Данғара муассисаи нави томактабӣ барои 300 нафар кӯдак бунёд намоем. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созанда ва бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳибкорони бонангу бономуси ноҳияи Данғара ҳамзамон барои бунёди боз 3 бинои нави маркази саломатӣ иқдом гирифтанд. аллакай кор дар иншооти сохташаванда аз ҷумла марказҳои саломатӣ ки дар он тамоми шароит барои кормандони соҳаи тиб фароҳам оварда мешавад оғоз гардиданд. мувофиқи нақшаҳои нави корҳои ободонӣ дар деҳаи рахшонзамин, деҳаи раҳмониён ва деҳаи корез марказҳои нави саломатӣ 2 ва 3 ошёна ба талаботи замони муосир бунёд карда шуда дар ошёнаи якум ва дуюми ҳар як бино тибқи лоиҳа 15 ҳуҷраи корӣ барои табибон ва 16 ҳуҷраи дигар аз ҷумла ҳуҷраи дорugузаронӣ, ҳуҷраи табиби дандон, ҳуҷраи табиби оилавӣ ва ҳуҷраҳои физиотерапевтӣ ба нақша гирифта шудааст. аз азму ирода ва кору рафтори ҳар яке аз ин ҷавонмардони тарбиятдидаи замони соҳибистиқлол бармеояд ки онҳо дар амал сидқан ватани худро дӯст медоранд ва барои фардои дурахшони он саъй доранд. чунин лоиҳа дар деҳаи корези ҷамоати деҳоти корез бинои маркази саломатии дуошёна бо тамоми ҳуҷраҳои дорugузаронӣ, ҳуҷраҳои таваллуд, ҳуҷраҳои корӣ бунёд мешавад. иншооти мазкур дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 35-солагии соҳиятии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. бо дар назардошти афзоиши шумораи аҳолӣ бо дастгирии соҳибкорон бунёди иншооти иҷтимоиву хизматрасонӣ дар шаҳрак ва деҳоти ноҳия ба нақша гирифта шудааст.
پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برای هر یک شهروند خودآگاه و وطندوست دستورالعمل مهم است که عملی سازی آن بر رشد منبعده حیات اجتماعی و اقتصادی زمینه میگذارد. در این زمینه غیر از آن که حالا در 17 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و مؤسسه تا مکتبی کارهای ساختمانی ادامه دارد، همزمان در محله 4 جماعت شهرک نویای دنغره ساختمان باز یک مؤسسه نوی تعلیمی آغاز گردید. بنای مؤسسه نوی تعلیمی با نظرداشت تالار و میدانچه ورزشی 3 آشیانه ساخته شده، در آن برای 1280 خواننده در 2 بست شرایط خوب کاری و تعلیمی فراهم آورده می شود. بعد پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که درباره آبادانی و بنیاد مؤسسه‌های تحصیلاتی ابتدایی که برای بلند کردن سطح دانش خوانندگان و آبادی در هر محله ها که گفته گذاشتن، علاقه صاحب کاران ناحیه دنغره تصمیم گرفتن که در محله 4 بنیاد یک مؤسسه تحصیلاتی ابتدایی به نقشه گرفته شده است. ساختمانچو علاقه نقشه های طرح‌ریزی خودشان آمده به نقشه گرفته ایستادند. هر یک مؤسسه های تعلیمی که در هر محله که جایگیر می شوند، خوبیش در این است که نزدیکتر می شوند. در ناحیه دنغره از 222 انشاءات تعییناتش گوناگون جشنی تا امروز 120 انشاءات به استفاده داده شده. حالا کارهای ساختمانی در بیش از 70 انشاءات ادامه دارد که بیش از 4000 نفر در آنها کار میکنند. از جمله ساختمان بنای نوی مؤسسه تعلیمی 4 آشیانه برای 3000 خواننده در 2 بست در شهرک ناحیه دنغره، ساختمان مکتب زمانوی برای 2160 خواننده در 2 بست در دهه رخشان زمین و ساختمان بنای مؤسسه نوی تعلیمی برای 2000 خواننده در 2 بست در دهه پوشینگ ناحیه دنغره با سرعت و صفت بلند ادامه دارد که عین حال در آنها نزدیک 300 نفر ساکن محلی با کار تامینند و وابسته به حجم کارهای اجرا شده معاش بلند میگیرند. تا سال 2017 با دیگر دولت ها میرفتم. از 2017 اینجانب کوشش میکنیم که در همین وطن خودمون در نزد فرزندانمون که کار کنیم و دوام 4 ماه است که من زیاده از 30,000 سومانی معاش گرفتم. آشیانه یکم همین بنا به انجام رسیده است و آشیانه دوم نیز قریب که به انجام رسیده ایستاده است. در دالان همین آشیانه ارماتوربندی ادامه دارد و میناداری خود را بر پیشوای ملت محترم جناب عالی و بر کل صاحبکاران میرسانیم و کوشش میکنیم که کار را با صفت اعلا به انجام رسونیم. کار ما بسیار هم خوب است، معاشمان هم نیز خوب است. در نزد خانه، در نزد عائله‌مون با معاش بلند کار میکنیم. ساختمان مکتب زمانوی در دهه رخشان زمین با سهم صاحبکاران ماه اکتبر سال 2024 یعنی 4 ماه قبل آغاز گردیده. تا این مدت با جلب 80 نفر کارگر و تکنیک‌های سوحوی کارهای ساختمانی در آشیانه یکم بنا به انجام رسیده. حالا کارها در دیگر قسمت‌های انشاءات ادامه داده می شود. کارگران و متخصصان این شب و روز تلاش نموده ایستادند که ساختمان مکتب نو را با صفت بلند و تا آغاز سال نوی تحصیل به انجام رسانند. من غایب اصلا مهندسی ساختمان مکتب دهه رخشان زمین که برای 1080 نفر خواننده در یک بست می باشد. ما ماه سپتامبر سال 2024 کار را آغاز کردیم. ما در مهلت 5 ماه کارهای دوم آشیانه بنا را به انجام رسانده ایستاده ایم. کارها عین زمان به خواباندن پلیته ها و بلکه های بتونی رفته ایستاده است. در شهرک دنغره نیز با جلب 80 نفر کارهای ساختمانی در مؤسسه تعلیمی که برای 3000 نفر خواننده در 2 بست پیش بینی شده است وسعت دارد. عزم و تلاش صاحبکاران به آن روانه گردیده است که انشاءات با صفت بلند بنیاد گردد و 100 ساله ها به مردم خدمت نماید. ساختمان ما از 4 آشیانه عبارت بوده. ما از ماه نوامبر کار شروع کردیم و این جانب آمادگی بالوپشوی دوم کارها رفته ایستاده است و مکتب از 4 آشیانه عبارت بوده. برای 1500 نفر در یک بس پیش بینی شده است. طبق لایحه مکتب از 4 آشیانه عبارت بوده. در یک آشیانه تالار ورزشی در قبط دوم مجلسگاه و در پایان
ошхонаи алоҳида ҳамзамон майдончаи варзишӣ бунёд карда мешавад. Миннатдории худро изҳор мекунем ки барои қариб ки дар ин ҷо 80 нафар нерӯи корӣ бо ҷои кор таъмин шуда. аллакай дар муддати 3 моҳ корҳои бетонрезии таҳкурсии бино пурра ба анҷом расонида шуда корҳо дар ошӯнаи якум идома дорад. муддати 3 моҳ шуда дар инҷо кор мекунем, маошҳои хуб мегирем. ай 8 то 10 ҳазор маош мегирем. миннатдории худро ба пешвои миллат мерасонем ки ҳархел сохтмонро ташкил кардем, бо ҷои кор таъмин шудем ва маоши баланд мегирем. деҳаи пушинг бо бунёди иншооти муосир боғу гулгашт солтосол симои худро дигар мекунад. соҳибкорон бо азму иродаи қавӣ сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дастҷамъона ҷонибдорӣ намуда ба хотири таҷлили сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ тадбирҳои ободониро вусъат медиҳанд. ҳоло дар деҳаи пушинг корҳои сохтмонӣ дар 5 иншооти таъйиноти гуногун идома дорад ки дар онҳо зиёда аз 200 коргарон аз деҳаҳои ғиҷовак, алиҷон, ғарғара ва дигар деҳаҳои атроф бо ҷойи кор таъмин ҳастанд. сохтмони бинои муассисаи нави таълимӣ барои 2000 нафар хонанда дар Дуб аст. сохтмони 2 бинои муассисаи томактабӣ барои 600 кӯдак, бинои қасри фарҳанг ва бинои ҷамоати деҳоти пушинг аз ҷумлаи иншооти сохташаванда ба ҳисоб мераванд ки кор дар ин ҷо вобаста аз рӯзҳои офтобии фасли зимистон бо сифати баланд идома дорад. вақте ба чунин манзараву корзор менигарем бевосита эҳсоси баланди ватандӯстии ҷавонони имрӯза дар сухан не дар амал пеши назар ҷилвагар мешавад. сохтмони бинои мактаб бинобар афзоиш ёфтани шумораи аҳолӣ дуошиёна бунёд гардида ояндаи наздик барои насли ҷавон шароити хуби таълим фароҳам оварда мешавад. танҳо дар иншооти мазкур беш аз 60 нафар бо кор таъмин ҳастанд ки маоши моҳонаи ҳар як нафар аз рӯи ҳаҷми кор аз 5000 то 8000 сомониро ташкил медиҳад. ман Сафаров Зафар аз деҳаи Алиҷон тӯли 3 моҳ мешавад амҷода кор мекунем дар мактаб ба маоши нағз ай 7 то 8000 сомон маоши нағз мегирем. мо дигар зарурат надорем ва дигар давлатҳо биравем кор кунем. миннатдории худро ба пешвои миллат мерасонем. корҳои сохтмонӣ дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара аз моҳи ноябри соли гузашта оғоз намуда инак то ба ҳол мо дар ошёнаи дуюм қарор дорем. сохтмон дорои 60 нафар коргар иборат буда ки онҳо бо маоши сайривақтӣ таъмин мебошанд. маҳз талошу заҳмат ва дастгириву ҳидоятҳои роҳбари давлат имконият фароҳам сохт ки ин гӯшаи ватан бо бунёди иншооти таъйиноти гуногун рӯзторӯз ободу зебо мегардад. мактаб мувофиқи тарҳ дуошиёна бо синфхонаҳои барҳавои таълимӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, маҷлисгоҳ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон сохта шуда барои сокинон хуса насли ҷавони деҳа шароити хуби таълимӣ фароҳам оварда мешавад. موافقی پیام پرزیدنت جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جوانمردای دهه پوشینگ با آر و ناموس امروز تقدیم گرفتند که در دیگه خود برای آبادانی دیار یک چند انشاءات بسازند. از آن جمله در دهه پوشینگ 5 تا انشاءات ادامه دارد. مکتب تحصیلات همگانی برای 1080 نفر، قصر فرهنگ деҳаи ҷамоати пушинг 2 та боғчаи томактабӣ идома дорад. шукронаи ҷаноби олӣ ки ин шароитҳоро ба мо фароҳам овардааст. ҷавонони банангу номус имрӯз барои диёри худ ҳаракат карда истодааст. дар деҳаи пушинг ҳамзамон бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст 2 бинои нави муассисаи томактабӣ бунёд гардида истодааст ки то ин вақт чунин иншоот дар деҳа мавҷуд набуд. баъд аз мавриди истифода қарор додани ҳарду иншоот дар маҷмӯъ 600 нафар кӯдак метавонанд ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. дар муддати 4 моҳ корҳои сохтмонӣ дар ошиёнаи якуми кӯдакистон пурра ба анҷом расида. дар ошиёнаи дуюми бино корҳои сохтмонӣ бо ҷалби 25 нафар коргар идома дорад. тӯли 4 моҳ мешавад ки сохтмони кӯдакистони томактабиро идома дода истодем. дар муддати 1 моҳ аз 8000 то 10000 сомон кор мекунем. мо миннатдорем аз пешвои миллат ки чунин сохтмонҳоро идома дода истодааст. мо ба дигар давлатҳо нарафта дар ҳамин деҳаи худамон дар назди хонаамон
زندگی خود رو به پیش میبریم. بهسازی صفت خدمترسانی به اهالی و تامین شرایط خوب کاری برای خدمتچیان دولتی در مرکز توجه قرار داشته. در این سمت پیوسته از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. در این زمینه در دهه پوشینگ همچنین ساختمان بینای جماعت دهات پوشینگ ادامه دارد که در اینجا کار با صفت بلند رفته ایستاده است. با سهم صاحبکاران و جلب 20 نفر کارگران محلی کارهای ساختمانی در آشیانه دوم بینای جماعت پورا به انجام رسانده شده. موافق طرح آینده در اینجا تمام شرایط برای کارمندان فراهم آورده می شود. من مهندس ساختمان بینای جماعت دهات پوشینگ طول 4 ماه می شود که در این ساختمان بینای جماعت کار و فعالیت داریم. ساختمان ما از 2 آشیانه عبارت بوده. یکم آشیانه 8 حجره کاری و در دوم آشیانه 4 حجره کاری و یک زل کلونی برای مجلس جماعت می باشد. ما کوشش میکنیم که ساختمان خود را در کوتاه‌ترین مدت با صفت اعلی و در جشن استقلال ساخته و استفاده دهیم. بنیاد و برقرارسازی انشاءات ساحه فرهنگ و در این زمینه آماده کردن جوانان در ساحه صنعت و موسیقی از جمله هدفهای مهم است که توجه رهبر دولت در این سمت بیشتر می باشد. در همین دایره حالا در دهه پوشینگ بینای نوی قصر فرهنگ بنیاد می گردد که در ساختمان آن 25 نفر ساکن محلی با کار تامین هستند. در اساس لایحه در بینای قصر فرهنگ برای گذراندن چورابین‌های فرهنگی 350 جای نشست و بنیاد کتابخانه، حجره‌های کاری، آشخانه و دیگر انشاءات به نقشه گرفته شده. تا این وقت کارهای زیادی ساختمانی در انشاءات مذکور به انجام رسانده شده است. اجرای سریوقتی نشان دهنده های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که فراگیر سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی می باشد از هر یک ساکن وطن دوست کشور مسئولیت بلند را تقاضا می کند. از این رو صاحبکاران ناحیه دنغره در عملی ساختن سیاست سازنده پیشوای معظم ملت، مکتب صداقت و باوری برای فردای درخشان، تامین زندگی شایسته برای نسل امروز و فردا و در سمت احساس بلند خویشتنشناسی و خودآگاهی و تندرستی و رعیت پروری نمونه عبرت گردیدند. ظاهرشاه تقویمراد معروفی عبدالله، ناحیه دنغره، اخبار. در همینجا برنامه اخبار به انجام میرسد. شما را در دیگر نشرها با مهمترین خبرها شناس میکنیم. سلامت باشید.